umusore yifuzwaga n'ikipe ya Rayon Sport ubutara akamaze gushyira umukono ku masezerano y'umwaka umwe ikipe y'umujyi wa Kigali cyangwa se Association Sportive de Kigali. Umusore waciye mu ikipe ya Mukura Victory Sport akava muri Mukura Victory Sport yerekeza mu ikipe ya AS Kigali aho atabashe kuba yatinda cyangwa se ngo bakinire imikino myinshi, akavamo yerekeza mu ikipe ya APRFC aho yaje kuverekeza muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu gukina mu ikipe ya Emirates. Uyu musore rero byavuga ko ikipe ya Sport ari kumushaka bamwe bakajya bavuga ko yahawe amafaranga miliyoni 13 akazajya yembwa agera kuri miliyoni 1 ku gihe kingana n'umwaka wose yasinye mu ikipe ya Sport. Uyu musore rero byaje kurangira nubwo bamwe mu bayobozi ba Rayon Sport bavuga ko wenda 90% ari nkaho byarangiye. Umusore akavuga ati nanjye ndebye ikigero kinini nerekeje mu ikipe ya Sport. Umuyobozi wa Rayon Sport Bwana Munyakazi Sadat akayatangaza ati umukinnyi mwiza akwiye gukina mu ikipe nziza. Navuga rero ko n'undi umukinnyi mwiza yasinye mu ikipe nziza. Ladies and gentlemen, rero uyu musore akaba yarangije gusinya amasezerano y'umwaka umwe mu ikipe ya AS Kigali cyangwa se Association Sportive de Kigali. Kuri jye navuga ko uyu musore ni nkaho yari ategereje wenda kumenya umwanzuro wa Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda, cyane ku kijyanye no kuvuga ngo ikipe runaka nizasohokera u Rwanda cyangwa se izahagarara u Rwanda mu mikino ya Toto CAF Confederations Cup, cyane ko ikipe ya APRFC yari irangije guhabwa uburenganzira bitewe n'igikombe yari yatwaye cya shampiyona 2019-2020 ikaba ari izahagarara u Rwanda mu mikino ya UEFA ya Toto CAF Champions League. Ubwo rero icyari gisigaye cyari cyo kumenya ikipe izahagarara u Rwanda mu bijyanye n'amarushanwa ya CAF Confederations Cup. Byarangiye ikipe ya AS Kigali ariyo ihabwa uburenganzira cyangwa se yo go ahead yo gutangira kwitegura. Mu gutangira kwitegura rero ikipe ya AS Kigali imaze iminsi yubaka, ikongera abasore bamwe namwe harimo barushishanywaga Michel amasezerano, ikongerera abatoza amasezerano, ikongera amaraso mashya mu batoza aho twavuga nka Jabir Mutarambirwa avuye mu ikipe ya Kiyovu Sport akerekeza mu ikipe ya AS Kigali kujya kungiriza Eric Nshimiyimana wongeye amasezerano y'umwaka umwe. Ikipe rero ikomeje kwiyubaka n'ubundi byaje kurangira isinyishe n'umusore Hakizimana Muhadjiri nk'uko twakomeje kugenda tubivuga. Uyu musore rero wari kwifuzwa n'ikipe ya Rayon Sport cyane ariko byari byaje no kuvugwa, bamwe bavuga ngo amafaranga avuye mu ikipe ya Rayon Sport yekeza kuri banki imwe n'iyi ngo kuri banki ni Muhadjiri adafitemo konte ayakura ashyira kuri banki afitemo konte. Ibyo byose byaje kurangira kuri uyu munsi, ku gicamunsi cy'uyu munsi nibwo uyu musore yaje gushyira umukono ku masezerano y'umwaka umwe mu ikipe ya Association Sportive de Kigali cyangwa se ikipe y'umujyi wa Kigali. Rero bikaba bigaragara ko icyari gisigaye ari nk'aho yari ategereje byibuze kumenya ikipe izafatirwa umwanzuro wo kuba yasohokera u Rwanda muri CAF Confederations Cup. Rero uyu musore agiye yongera kuri ba Chabalala Hussein, umusore w'umurundi bakuye mu ikipe ya Bugesera waciye no mu ikipe ya Rayon Sport. Uyu musore rero nawe akaba yongeye kwiyongera kuri abo ngabo banje gusinya amasezerano mu ikipe ya AS Kigali. Rero ikipe ni nk'uko izanasohokera n'igihugu mu mikino ya Confederation. Reka tuyihanga amaso turebe, dore kuri kwiyubaka cyane. Twavuga ko umuyobozi wa Bwana Fabrice ari gukora akazi gakomeye cyane. Uyu musore rero akaba yahawe nimero 10 kabisa, nimero 10 mu mugongo. Urumva nimero 10 mu mugongo ni azajya yambara mu isuti nziza cyane, imwe twagiranya nka suti kabisa y'abana, akajezi gakeye cyane rwose. Nimero 10 rwose mu mugongo, bakaba bamaze kuyimukacika mungana mugenzi wacu Leonidas, bamaze kuyimukacika. Ubwo rero igisigaye ni ukumenya ese byagenze bitenza byanyuzemo kugira ngo atere umugongo ikipe ya Rayon Sport. Byatangaje ko ari nkaho 90% bari barangijanyije kuri miliyoni 16 zo recruitment yari yahawe, ndetse akaba yahabwa n'umushahara wa miliyoni 1 ku kwezi mu gihe kingana n'umwaka. Ariko abafana namwe ntibabyumve kuko benshi baravuga ati miliyoni 25 agiye gutwara ikipe ya Rayon Sport ku gihe kingana n'umwaka yasinyiye, ntabwo ari ibintu bumvikanaga cyangwa se ngo byumvwe neza n'abantu bamwe na bamwe. Benshi akavuga ko uyu musore yari yarahenze ikipe ya Rayon Sport. Abandi bati yerere bimeze gutya na gutya, abandi ngo ti perezida wa Rayon Sport Munyakazi Sadat arabeshya, nk'uko inkuru zatangiye kugenda zimanuka. Bamwe bavuga ati noneho rwose natwe turamurambiye niyegure. Ariko twagira ngo tubabwire ko
kwegura ntabwo ari umuti w'ikibazo, kwegura si wo muti w'ikibazo, kuko ubu igikenewe ni ugushyira hamwe, kandi ndakeka ko Muhadjili Hakizimana kuba mumubuze cyangwa se abariyo mumubuze ntabwo twabifata nk'igikuba cyacitse. Ubwo rero ikintu twagira ni uko ahubwo bagerageza bagakemura ibibazo birimo, bakabikemura kugira ngo barebe ko bakomeza kwiyubakira ekipe nziza kandi ikipe imenyeranye. Ngayo nguko Hakizimana Muhadjili wari utegerejwe cyane n'abafana ba Rayon Sports, bavuga ngo umuyobozi ushize niwe wari watangaje aho yari mu kinyamakuru kimwe cyamutumiye, aho yari yatangaje ko icyo bashaka ari uko byibuze uyu musore ku munsi wo kumwerekana ahazagurwa na jezi ziwe. Rero ubu noneho uko bimeze sasa, gahunda uko zipanze, umusore sasa ubu jezi igiye kuzagurwa mu ikipe ya AS Kigali, ntabwo ari mu ikipe ya Gikundiro nk'uko abafana bayo bajya bayitazira. Ngayo nguko rero iby'umusore Hakizimana Muhadjili birangiye, yashyize akadomo ku masezerano y'umwaka umwe mu ikipe y'umujyi wa Kigali cyangwa se Association Sportive de Kigali. Tuvuye gatoya ku isinya ry'umusore Hakizimana Muhadjili mu ikipe ya AS Kigali cyangwa se Association Sportive de Kigali, inkuru irimo ntabwo rega ubundi isinya rya Muhadjili n'ubundi inkuru irimo nta nubwo ari uko Hakizimana Muhadjili yasinye mu ikipe ya AS Kigali, ahubwo inkuru irimo nuko Hakizimana Muhadjili yateye umugongo ikipe ya Rayon Sports. Urumva, iyo niyo nkuru irimo. Hanyuma sasa tukireka twikomereze tucyana mu Rwanda. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ryamaze gutangaza igihe shampiyona y'u Rwanda y'icyiciro cya mbere mu bagabo izagarukira, ndetse n'icyiciro cya kabiri mu bagabo igihe izagarukira, cyane cyane ko bazahita bakomereza, bazabanza gukina icyo bita playoff cyane ku bintu bijyanye n'aya makipe anari guhatanira igikombe cya shampiyona y'icyiciro cya kabiri hano mu Rwanda mu bagabo, ndetse no kuzamuka mu cyiciro cya mbere. Hanyuma no mu bagore nabo nuko, mu bagore ho bazahita bakomereza bari bageze cyane bakomeza imikino yo kwishyura haba mu cyiciro cya mbere ndetse n'icyiciro cya kabiri. Hanyuma reka tubasomere uburyo karandiri imeze nuko guhera hagati y'itariki 2 kugeza kuri 17 z'ukwezi kwa 10 mu cyiciro cya kabiri mu bagabo nibwo hazatangira playoffs, aho bazajya bakina umukino umwe ikipe itsinzwe igahita ivamo. Ubwo ni mu rwego rwo kugira ngo birinde kuzakoresha igihe kinini cyangwa se competition ngo zibe igihe kinini. Hanyuma ku itariki 3 z'ukwezi kwa 10 icyiciro cya mbere mu bagore nacyo kizahita gikomeza bahita bakomereza mu mikino yo kwishyura. Boro ntabwo tubibutse ko shampiyona yabo ntabwo igeze isubikwa cyangwa ihagarikwe, bo bazahita bakomereza aho bari bageze. Hanyuma n'ubundi ku itariki enye nabwo icyiciro cya kabiri nabwo mu bagore nabwo gihita gikomereza mu mikino yo kwishyura nabo ntabwo imikino yabo igeze isubikwa cyangwa se shampiyona ntabwo isubikwe. Hanyuma ikindi ni uko icyo kizaba cyitwa Rwanda Premier League mu gihe izaba itarabona umuterankunga, nuko shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda ariyo Rwanda Premier League umwaka wa 2020-2021 izatangira ku itariki 30 z'ukwezi kwa 10 aho kuba mu kwezi kwa 9. Nabwo ibi ngibi byatangajwe n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda, ntabwo ari Minisiteri y'Ubuzima, tubibibutse neza. Hari igihe nabwo ingamba zakazwa, hanyuma ugasanga bibaye ngombwa ko imikino itaza muri kuno kwezi kwa 10 nk'uko byatangajwe n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda, bizaterwa n'icyorezo cya coronavirus kizaba kigeze. Hanyuma mu cyiciro cya kabiri nabo shampiyona yabo ya 2020-2021 izatangira no ku itariki 31 z'ukwezi kwa 10. Ubwo ngubwo bivuze ngo iyi shampiyona izatangira deja harangije kumenyekana amakipe yazamutse mu cyiciro cya mbere ko ari abiri, ndetse n'amakipe yaje muri Big Four, cyangwa se amakipe yaje muri Big Four n'ubundi arahari nayo azakina izi playoffs, ahubwo azaba bamenyekanye amakipe abirangije kuzamuka mu cyiciro cya mbere. Hanyuma icyiciro cya kabiri mu bagore kizarangira ku itariki 19 z'ukwezi kwa 12, naho mu cyiciro cya mbere kirangire ku itariki 20 z'ukwezi kwa 12. Ngayo nguko rero yo ni calendrier y'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda ryamaze gushyira ahagaragara, cyane ku bijyanye n'igihe shampiyona cyangwa se umupira w'amaguru hano mu Rwanda uzagarukira. Ubwo abakunzi barategereje
shampiyona y'u Rwanda bayategereje amatsiko rero ngayo nguko byamaze gutangazwa cyane cyane ikurikiranwa cyane n'icyiciro cya mbere biri gutangazwa cyangwa se byagaragaye kuzagaruka ku itariki 30 z'ukwezi kwa 10 ngayo nguko mu gihe ariko nabwo bizaterwa kuko ibi ngibi ni byatangajwe n'ishyamba ry'umupira w'amaguru mu Rwanda ariko ntabwo bizaterwa naho nanone izi ngamba zo kurwanya no ikwirakwizwa ry'icyorezo cya coronavirus zaba zihagaze aho zaba zigeze naho kizaba kize iki cyorezo cyane cyane ko Minisiteri y'Ubuzima niyo izashyira akadomo kuri ibi ngibi bitewe n'aho icyorezo kizaba kigeze. Ngaho rero namwe mu makuru yari kuvuga mu Rwanda rwose inkuru ziri kuvuga mu Rwanda nizo ngizo uko ari ebyiri ni isinya rya Muhadjili Hakizimana mu ikipe AS Kigali ndetse n'ishyamba ry'umupira w'amaguru mu Rwanda ryari ryanje gutangaza igihe imikino y'umupira w'amaguru mu Rwanda izaga rukira. Ngayo nguko rero turabashimiye mwe mwese mwabanye natwe, mukomeze mubane natwe mu bihe byacu byose mukomeze kudukurikira kuri eSports TV Rwanda kandi mukomeze gukanda like, share na subscribe ndetse mukomeze kubana natwe no mu biganiro bigiye bitandukanye turi gutegura kuzabagezaho mu minsi iri imbere. Ngaho mukomeze kugira ibihe byiza.